What your brother be so share? Ubimla, what your brother be so share? And for near my dear, hey, Ayaka, Mesoshe, maybe through near one to Globo, Modia Mumlo, hey, Modia Mumlo, Modia Mumla, Modia Mumla, Mesoshe. I said them and I hear Mumlo, Mumla, yes, Mumla, yes, Modia Mumla. Tina Sanu come to your meeting. Media Maso. Yes, so that yes, I don't know. Who said, Oyodi. I'm never doing yes, I never have to go. But yes, so that yes, yes, so big cry. What is Steven Aboma? When I know cancer, what a policy last for 12 years. What if when I know cancer money? Hannah Nesara so power be there. When I know Mobia, the Yemini, she wants to hear what now one cancer money. God be a ticket in the family. Miss Emina is a radio power me. The Dinamiatina Yabrese. Tanasha, the warrior Simoka Sana Kenya. My God, what Christoni, Hekasasao, Sasa, Radiani Kubre Bia. Shawanu to ye watching. Now one cancer money bia. Was his Steven Aboma we. When bien and one cancer money bia. Watch a poor nation last for 12 years. When bien and one cancer money. Me so cranio. Hannah Nesara SOMPA wabere. When bien and one mobia. Be ye mini. Shawanu to ye watching. Now one cancer money bia. Was his Steven Aboma we? Yes, we saw big night. When men are not cancer money bia. What a poor nation last for 12 years. When men are not mobia be and the sada SOMPA will be yo. When men are not cancer money. My God. What you say want to see? Yes. And then the time is coming, you will testify. Abraham
Yafta kwa kuno. Yafta saradi nyami bobi. Wakume. Onda fwa wadi mi kwa bedra sunye boy. Yabebe mapudi abu mene mabwa fodi ama. Na yafta kwa kuwate. Na bra wakobra begrufia sunye swadwa. Na wawasemye. Ye baba ku. Ni baba kupe. Ni baba kupe. Ebra yafta di bone banani mwa. Ni bada fwe wabyo. Wabra masi papa. Lobe wa wumiro. Asuma bie manwa mawradie. Bie manwa mawradie. Nisa bedibie. Eti wososo ni asie. Jelasina. Kaijo bwa mani wulu. Yes. Watching the body that you put there, you know, free the same. I could find in the hotel. The podcast where you have to do your coupon. What's it to me when you coupon? Now, to job 1 penny. Job 1 penny. Job 1 penny. Job 1 penny. What in it? Then you was so. Yes, it was. I job 1 money. Yes. Watching the body that you put there, you know, free the chai. Never said the best of me, Granny. I could find in the hotel. The podcast said to me when you go there. You'll be come with you. That's a job 1 penny. Yes. Job 1 penny. When you sit here, my radio, some more watching. It was so funny about. Who bet me I am good? Oh. Who bet me I am a fire? This will be cry. Who bet me yes, yes, yeah. Me tini sa who bet me I kama. And utina ya be. Anopaya. Yes, one says yes, yeah. Wow. Era dinyam ye. Meaning say who bet me. Why am I going to last night? Why am I that? Who bet me I am a good? Who bet me I am a fire? Daddy, who bet me yes, yes, yes. Me did this, who bet me I am a kama. And what in a mabaya? I'm a sound is it, you daddy, I'm ye. I've been mamma to the papa. The best will be crying. Sana Minya. I went to the Sanya Auto. Toda, what the Yanko see? Ah, Sana Way. Ovie, Sani Doswa. I am the Cossier. Ah, Sano Doswa. My God. Yeah. Me Cossier. Ebasayeko. Di Anwa. No, Ninia. Open send me to be on. Ose se odi yenkosia. Ya no di tini regede. Se odi wu kosia. My God. Oda ita somebody tirango. My God. Basayeko. Manu. Uni edi. Ono ano nimnia. Govie. Sano ne doswa. I told her what you said. You tell me doswa. Says some kekano doswa. Yeah, I mean, because you come, Onim dienya unyina abayama
Etieko malu Arade Yudi Shano Anapayo Onim ya unine Abayama Onim ya unine Abayama Ayapala Onim ya unine Abaya Wa Onim ya unine Abaya Ayapala Onim ya unina Aba Ebi mo babu sase Anya weni oboni no Ayo no na me meka say yemia Anya weni wo hiani no yes na me meka say yemia Anya weni na nyoma nkoye no me so meka say yemia Afia na me so membra asu Every Saturday asema ni mo nyam wate yo na radio kan wona se musa asamba bia waka fa me hono a eno a na baba mu chafu besi wontirase besi wontirase wo wani wate every so man nanke honda wo ma susuda say yesu be mi say wo me baby say ya enye weni wo hiani no wate yamia papa enye bire bidru ya ne man koye no wate yamio enye we na na sikasi adore ni wo so be kasa ya wa afia na wo so bre asu do ena radio say ya ni bonyam na wachira wana se musa international adi fagina ka fa ye hono my god eno na baba mu wani ubedi ako tumi pa dia wo tumi u international na wachira wana se musa my god ena masana dia se ni pa kran so bi kura ma wa ye tire yes dia wona mu no na wonye dia wate Everybody be ma wo so akosoro. Wo ma wo so akosoro. Na obeye wo te se abewate. My god. Efa so bebre na be ba wo so. Abo Samuel. Mese wu to mi o. Adio nyame akafa unu. Obi ti o fi. Tonyo we mame. O se Erade ni mi hwefu idie. Erade ni mi hwefu idie. Yes. Okwa na mani na usu Sani akwawa ni ura no wate Sana mi nyame sana me sumirewa Telesla Anya mani we suru wate Ema mi simitira se da biarada Media mi slodi okudu wa de babo afabia Wapu isu wate Ajinkwa wadana Banana se me metia muindu anima odi atia prime nyaki international nyame wadana dostris nyame odi wado yatia muindu anima odi atia prime nyedi Erade ne me shafu kwadia wokwa na mani na usuwate Sani akwawe ni ura no wate Sana minyame sana misumirewani Eja peja mani we suru my god Ema misi mitira sida biarada Midye miswodi akudu wane beba febia Kanye ajikwa wadana Yeah Adana Yeah Metia mwinu anima right Ajinkwa wadana Yeah oh
Yana Munina, Dawani, what? My God. Abrabo, Yina, Sawunsa. Yadia, Yina, Dawani boy. I rather say, Yadia, my tabuno. I rather pay my tabune. It's as our hope, and I hate ye. I rather, yes. Yes. Okay. I don't know. A Jumura anointed and our telling cannot mean so will feel why is no pay. Joining me, I was 0551931931 0548931931. Abrewana nanso atnas nene ye bedi sunsumun komo. And there, if you have a butu 0551931931 0548931931. Me jidi say anopay why in shrapa. Kwaku nyankopon shrapi. Na on free adumu enko adumo. Me is so proud of you. Yes. Nyumtumu me ba me tete no eno no. Na na ma ho me ko social media na me hu videos ni be say trendy. I feel so proud. Me is so proud. Hello, me don't beni. Reggae. Me don't beni I can say. Yeah, wow, uni atetwa akosi amankwa na ka say. Ha, akwasi. Because sa kasa we no. O kasa na me hu say wunni me pa. Reggae days. Akwasi e design. Kamia international kamia. Anope wa insira ho. Kama insira pa. Wow. Ba insira. Wow, Yakubo insira. Juma, yamyenu nukreni. Yakubo insira. Juma, ode adum ni Ewrade na mo so ama de aboa ni no. Ewrade de me ye Juma gidi. Yamisra pi. Now we fine. Hello, we don't beni. Hello. Oh, when you na homa so. Kai, eduru kwasiara no pade a. Na homa na hiti. Me bacho udini baby a okasa free. That's all me the first line. Okay, bacho okasa free hen. Hello. Me bacho mete onka. Hello, mete onka okasa. Bacho me the first line. Okay, okasa free hen presla. Bacho me wakra nungwa. Okay, mami ntie wa no pay. Anope my insure for me pese me kwa sorry na me tie mu wi ansana leko. Wow. Nyankopon enhyia pi. Hello. Oh, on the 20 me. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Oh, very good. Because free do my include. Okay, coffee mami ntie wa no pay. After the all my insira, and of them has the life worship ba. This why I'm so come. Wow. Nyankopon hyia pa. Montwan ene abrewana na Herbal Center eso atrase. Ye bedi sumsum nkomo. Enkomo we wunti bi da. Just say our of hope dwumadi nko aso. Hello, me don't baby. Oh, Mr. Ofremia, na watching who free afidie no na metimi no abom komo kama. Hello. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Western no. Okay, udini the saying. Bacho say. Udini the saying mami ntie o. Udini the sakwa. Okay, anope wa insha na. Okay. Me do asipi. Mamemfa ofrefo be mienu bi enka ho na na de nyasem ketwa. Hello, me do fo be ni. Hello. Yo. No, Mr. Ofrem na pese yedi nkomo de a na watwe ho afiri afidie no ama me na yetimi adi enkomo. Hello. Bacho udini baby a okasa free. That's why me kasa free of the koja atobra.
Kwajo mami tie wa no pay. Why inshira na? Why inshira no pay? Nadia ni abema tire no. Da ba ko ba so. Na inshira. Nyankopo inshira wo so bi. Hello. Hello. Yes sir. Yeah, good morning. Good morning sir. Na pomo nyamu na do. Alope de ho ye. Ya kasasi bo ka pelungu. Okay. Na no pede my inshira no. Inshira no wajuma na itie ni abema adwuma we na my inshira. Nyamishra upi. Adwuma we ade. Nyamishra no onto nkonem. Nyamishra. Mamenfa me last caller. Hello. Hello. Ebacho udini baby a okasa free. Saje me kasa free Kumase hefa. Kumase na mponte. Okay, mami ntie wa no pay. Ampatana ko wa bayo kina. Nyankopo Israel P. Right. Nyame ensha me de ofrage medie no ebesi e wa kwagu o final words na difference brofo kasem no. Wala chire me. Fuck already. I say grateful people are great. Yeah. If you are not grateful, you cannot be great. Okay, then let me give you one English. Okay. Submission profits the submitter. God bless you. And if I can't bro for now. For you too. Yeah. Nyamishra. Abusia, adwumawura kwaku anointed ena wotene nka no. Ma yentie nwum wei kakra bi. Ewi. Abrewana na atena se nene. Ode ebedo sunsun asukọ. Ensem wofia. Afa brabomu efa babia mama me mami akwaba mama mbacho mu akwaba Bacho me das. Me bacho na ho te say Yesu adome ho ye nam so e Erade adom edin na obi ade ni mu ye abrewana na Herbal Center but makoye research anya odin bi Dr. Pamela Sewa. Bacho. That's right. Me makwaba pi Bacho me das. abrewana na Herbal Center to say Maybe our course medical chair what here for no more tie. That's right. And SOMPA for you na me che obia. Yes. Ebia any day kan ya wo hwem ye fem abrewana na. That's right. Ebia what abrewana na Herbal but onye hu ni akra e no no anete. Yes. Bibia wako so ya so ye. Nice. Yeah, come on. Nice. Mahu se wo badwuma. Erade adom. Na eye me depa se wa be join me e wa ha. Esan se ye woni papia omo follow me a omo hia oje.
na nyame be na mo so aboaye domo suko kakra hwan ne abrewana na abrewana na kra no edien no ye okay pacho se kasa abrewana na e bia wati din no eye herbal center okay erade nam haban no so eni tumi ode ama me a me di hu haban ne yare esa ne sunsum ne medicine ne de dwuma o ye so ye ho no okay so ba abrewana na herbal center eye haban kwa ne de ye bibia ho ene ekwan ane na nanom faso esa yare ekwan ane na nanom faso epama honhombone yentimi ka se etina wiase ma bra honhombone nka ho because bible kra me ate ase se nya ne huna ne moja na enya yes enti ene ahonhom na ti wiase mu na imagine se woni obi ko oni akro no unhu no ohun de ebema ye di ahonhom so nkunim kese pa yen haban Erade de haban bebre ma haban bi okra wo fie atumi boni bi ntimi mba won chen haban bi okra wo fie krampo na ja se be ye kra ntimi me how wow but se wonim emu nimdie na haban ti fie but unhu ade a wode ye ye ma me ba ko bi ofre me o se edro nwume bi ana bibi ne nam ne nchensen so gidigidi do hu adokro wakọ asole o se me bompa anya bibi ana empire ye but bibi wo hon ma ya akwanche na se empire ne de ye but a true time be a dear how no a yakwantre. Yes. Now quantre so ya haban. Yes. Abra Jesus go share ni friend you know. Enti me no no ye want to change Jesus ana. Jesus you obi a make say na ye kan obi a ne ho te a Christopher ni me be boni din say Jesus. Yes. But oya kwanche ko betimi abompa ye. Can you say betimi ka say enifa akone nka e by force. Yeah. But of our form dot yet the so good so obi so ko fan so fan ko horo e kwanche direction. Enti say uti wi asimu na woni akwanche a ode bo ho ban a untimi enko anim. Akwete se wo ko baby na wonim ho a eya kwanche na de wo akopie ho just obi kire okwan no se o ma me fa ha udu ha fa left edua bi si wo fa ha wa hu a wontimi nkoduru sa na wi asim so tie se woni obi a o ma wa kwanche na baby a wo akoduru no bi a pese otimi koduru ahwe a wontimi nkoduru enti obi ahia kwanche e wo wi asim ha Abraham na mesrel nyabotre enkomo ya ye di ye very deep but obi ho a oteka mu radio na otie mesrel fa Abraham na number no wo de bogu phone no so okay na keep number no because and someone etwagu no anohye 0249 985 916 tobo na bo number ni ye 0249 985 916 and I say 0558 863 759 0558 863 759 Arana twasoma me okay ebi obi hwe me oni me beka say na we so for mama ana we den ana we den ebi atim ha obi ane dwumadi anyankopon de share ne sase o me adoma chede ne gum bebre beka say mi hwa no na me wo be to say from 5 years to maybe 8 9 mu ho no eba no okay se me ne nkrampo hia na me bompire na nkra ne bia start e dey o ka na numu nsem e na me be before e na my say yeah and na omuhu me say me obi a me wo this kind of special we say e wo me mu special gift yes until say me school president college denyame all right and see make say me school mu me nkwa na obi na me form one near na me prayer secretary cuz me bompire pa that time you know na say prayer tower na ade you know what join bia bobia yes and na me drew way so na me as vice president e wo me school mu ho okay na ade ba kwa na me wanwan say you do say interview say no cribble ade ba kwa wanwan say na me wo school mu no na me hu say me ne bia na ma me ho nti kakra say bi o empna twe anyway but still na me hu na de but still na obi kwa metimi hu no ho asem ka kire no okay nti na me question me nyankopon say entawade adia gift e kuta me ya obi kokra obi ka me ho asema metima ga say ada na wo kan say was wo so dey palm wo ye be fo wo ye so enti I don't know is it a gift and I say e be yi ade go cha me kire say adwem so obi wo ho no ma or this kind of gift when who say e be yi bi na e ha no and I say obi wo ho no ma ohu bibi wo ne dayem and obi kokra mpo na otimi ade a obedwen wo ne tirim no etimi bem yeah ama oni akọ ohu ha obetimi akari sa gift we e dey abobra tell me say adoma chede en egum bebre okay enti me so me say ho na me pick media na afa de me nemu a na me hu say media no enye asore but say me fan haban so okay ene adoma nyankopon de a che me na me de aye ne ma papa de aboa nipa that's right enti me nya so for maame
Nessa won't tia sorry. Nemo or trading upon Yankopon a day and her buying a domo say Fabu and Nipa. Yes. It's me one ya sorry. I have a center. Ayana meti uncomo DB. Say Ubi wa Ubi a quartarani kuno. Ubi jine yere. My be wo UK. What frame hamadrian se memfa wo number man because obefa na yere kwa abrochire be ma bi wo krom ho agene yere abrona so bi hwe wa we no wo mwa bi de boasa nipa no na. Okay, me da se se me kan no se bibia ni haban na ye haban bi ho kram pass wutim na okasa eti adofo bi ntam ade ya pa ne se obi ni kunu abobra na obi ni yere abobra pa na afei de adru mpempenso bi na wo senka oni ni kambo mu no na afi de be ma na so oba na koshi obi foforo wase me mpe obiem enti de be am kasa say metina sa me kire bibi say na wa ukoshi obi 3 months 2 months don't waste your time. But say bia obi ho obi no obi abobra bi say mama bia oni kunu abrochire omo se engine loan ma Ghana na be man fa me adwuma na oba no esoso ntina ho ntwa loan kakra na owi omo ba pension abetina ha oba no tine na oba Ghana na be man na ware na oba 40 sa afie nim na business ko na oba no din da so e na no so ti ho atwa loan e wa abrochire enti say ni pa we say no e ya haban keke e na de be ya ade ate omo ntem amo aba be hye ho enka na ne nanom na omoje ye fresu mo frɛ bi sɛ aware suman ana odo suman a na omo de kanipa bom but ye na meje aware suman ni bi ana sɛ odo suman no eni tina ma suman bebebe fie bebebe ho abekɔ na ye se aginaye wo ho we se wo ho no but we ni de ye haban eya haban we ka sɛ ena haban ye bosom haban ye by for debi eya haban ye de ya kwankyerɛ de ama wo ye ma wa kwankyerɛ de akɔ and now so bi nko ensu anu ponko ya kwankyera obkase onko but bible must say otna ensubrana no emfihye aduasa nwotwe na ya na afibia bofo ne behunu nsuo no eya river na bofo ne behunu no makodem but so okaso bi nko enko river no nko ya kwankyera maame no oye emotia etime nko I know I bosu no dey eduma etime nko so okasa obi nkran fa enete fa nsuo fa nya akwankyera okasa o maame no oye bosom but bible mu wose afibia na ho abofo behunu nsuo no yes that means obehunu mane ya acheche no makwa akodem anya the pool of Bethesda no yes and Jesus go share ni friend ni kwapo no e dey ntina wo fa adote dey tesuo fra mane ya acheche ankasa no e wo tumi kese bi wo ma ye nyina enipa e wo wiase ne ye carry the earth energy and they say earth energy say yes akodo tintina wu e san de kwese dotie mu back no eni se bibi ha ompo na ye wasem kwa bitima ka gu anwia so a ebema bibi ayede asi e wa kwan mu on se wi asimi ha o ka se 2 minutes ha na oboa ye na honhom nete which I omo ban ye pan ye elemental spirits asa elemental spirits we ye nuane muslims ne frɛ omo amunam ejam e de ye modwuma ne se gini omo types which are the salamanders sa gini we say mu no omo ne nete ye wo omo from the gums ne omo amai te se ye fan se motia ye omo tinsuom omo nam fram ma aye ne omo na ti wiase we mu whether you like it or not bible kra me tia say abra abofo no be wiase be hu nipa ma e no be wale enti spiritual marriage eso so wo ho enti ani ahonhom na ti wiase we mu enti ade be boa ye pan ye haban aye de be boa ye ho ban because ahaban bi wo ho no ma me say wo ye kra to me bi ntimi mba nche ma me wo say oda na bibi gina ne dan so e ba nche ahaban keko e na ma na de ball abrodua e na ode ahoma chechire de to ne nche dan wo say abrewa up to date adekwa na ntimi amba bi abrewa obo assembly so say spiritual marriage yes na me pese wo bowura e ho no kakra enen de ye intro ene ye enen ankasa no de ye bubu niema tot every next week ekono ye betena se ado niema masuko ankasa enipa pi frame a spiritual marriage ha omo obi ho so obeso dae na obi ne da obeso dae to the sense say ebi mu kura mpo no masturbation last week you discuss sa eni wa ha abrewana na wo solution e de masa ankrofo ya na se ka say obi masturbate na spiritual marriage I say me sometimes but some can spiritual marriage because marriage is agreement between 2 or more people. But way is whereby as I 2 minutes do with you no. And see most of the time me use a spiritual attachment. Say 2 minutes no ba attach you because baby as I 2 minutes free. You guys masturbation obi o hono ma
o masturbate okohwe ebia pono ana bibia okay but obi o ha de be mo say o masturbation we dey to me bi na eye dey influence no ye obi o ha me say ot office po a also lock door no masturbate esa won timi ntina wan ko he pono wan ko hwehwe me say obi ho kro ot car mu a na ot taxi mu no driver no tie chi no also masturbate ansa na ne ho ato no esa ne ho nto no a branch ba ko frame also no de o adwuma mu a etimi kanwa just okwohye washroom yes the moment ubenya sa akono boni ni wo mu no e ma honhom ne timi nya kwan like a portal timi raw ni padwanim ene wo de faso ye de eda enti se ba sa na se unyanya sa akono na se tumi ni hye wo mu a there is nothing you can do. This one why do obey we. And also na nam so many pa bebre enya yare bebre yare bi okrampo bi hosi ne be man mu free so ba wa hospitals why text why hwe na eyesa ade ne timi kokko so ba. Wow. And one thing about spiritual marriage, you know, especially so konya ahonhom amotin so mu a they are very jealous. To the extent say yes, to the extent say so ahonhom no so twinu nkunu. Very jealous. Are we very jealous? And so baby ho no ma ho. Won say oh spiritual marriage. Be me be about nchen bia na okọ. Be me be about nchen bia omo no ombe jealous to the sense say na obi also wo ho no ma time a be me bia ni nchen na kwete say wotimi nya favor kakra. But unya wa dwen say obe cause serious relationship na ko so bia odo ne pe no na ne ma ba egu ebasa. And now more from salamanders which are the genies ne dey. Wa we come beku be man. Ana so beku de waba na yile na na se ne ku no ho. Because ye wo a be ma bi minim no. Wa ware be miensa ama ma na wu. Sa niam we timi yesa ho. Timi yesa. Ahonhom omutimi odin pan e ka say omo no element a omo tumi kese pan e ka say omo tumi no sro no e genies sa salamanders no. Okay. Na sa salamanders no. Omo de no say obi obetimi asondaye osime sondaye no na abena me no nam ho ba me sondaye na obi aba be hye ntem no atwe ko na say me sondaye no na me no da ho ba to obi aba da ntem ana me sondaye na obi ma me won nsem magine na yire ana say magine kunu sa ahum nitimi asa da mo ma won na no to mutimi kun ento obi ho no ma bon say wawari we na we yawu wawari we na we yawu wawari we na we yawu ahum nitimi asa de no ana anya ekunku ana omo sanye norms omo ye omo nam asase which are the earth elements no okay omo so de omo my life na miserable de odun sabe sombia na aye basa de odun sabe sombia omo be say bibia to bi ho no ma just say de oye bia obi ho tuma ko say uko interview oya say uko na to me bi no abeda awadaim ade be chi na interview na ba to unko na ye nhwe wani mu kra obi afro promise say bagiska na to me bi no abeda udru ha ye na onya kra yi nani kra e sa kwan so no mo fa e de say woniama sa kwan so mo fa the moment a oni wonam no e na adu konti ma ahonhom which me precisely elemental spirit no o penny power re pa ne say maka say ahonhom a nipa ana say de nyankopon abode nyina no enipa na ewu kra e so ni de so te ho but ahonhom no betimi enyini be 1000 years we years but omo ni sa mortal we say no but the moment a oni nipa be ware na oni ni pa wo honhom omutimi ne wo e wo honhom no e mo benya the immortality of wo de ni bi ahonhom no timi ni pa wo yes into bi ho abeso da ye won ba abeso da bia na wo na nkra gu ncha wo da ye in the spiritual realm no omutimi ne onya sa e ba no wo spiritual realm enti eno no etimi si nipa na wo ho kwan physically ana yes into bon se bi hwe nyawo o ko check ya bibia e okay but obi ho krampo na wo yes when you fa take seed pe no obeso da no bi no abeda sa week na once we start menstruate eba unu ma de crawl eno etimi sinti basa na untimi kwampo enya awo okay na obre enti we nyina timi ahonhom nyina timi ni enipa ware ena eyi eno so crampo free hon ma we have something we call soul ties okay soul ties ne to say ebia ye sex a oba ne be man hye mu no enye say o ma hye mu keke o enu ti na obi timi wo yet akra we de na hwene sene maame enu ye body ni kambo mu no akra we de na ni de enu ane abrana na ba we wase no enu ye body ni kambo mu no akra we de ne nsa ha no esene papa enua bi enu ye spirit no so kambo mu no spirit no so characteristics eno no because akra we de no suban sene maame eno say spirit so characteristics because suban ne yenhu enti honhom ne wo ye sex body ne kan bom no honhom no so kan bom enti obi ho no ma wo ni na jai dada but still na mo so ties mo so no de sen no ne so no e dey eti ho
and to be have so they be na we ex bi on na twim penejai e na wo hu no wodayim ana se wo kunu bi ewu wo kunu na wu but still na no na wo hu no wodayim ana bebe bi a on na jai but still na wo hu no wodayim wo so tight and no so one break here it me si wa ware ho kwan yes and so timi si aware ho kwan ti obi aba onche a na okọ obi so saa da na o si o me didi amen na me so saa da na se de wani so na ye de kọ daim na se wenum ni nyina ye niema sunsum na kutia nipa one thing is say ho enipa e ho yi ya adwen no e capture enema ya adwen be yi a kire no sometimes anema meka se nema me kai anema me ye wo wiasim ha no ene ni nyina na adwen no e dey efa adwen no e work more than that but meka say ye conscious we say no enti say e bia what's from there then your subconscious mind e be actual but I don't know sometimes no I idea experience and you might think say bia we there is bibi but no ade bia o mind no I imprint na e actual or die anymore and to say bia obeso there na say woni o boy bia mo jai mo sign sexa and fan say bibia kwa might be say bia you guys are having soul ties also break it soul ties no all right because a man break here obi oba on chain bi obekọ saa obi okrampa ukuntina ye na nanom ho na omunye ejimifo na omunim nyansa pa se ukunu wa na ye amamre ma adenti na omoye amamre ye amamre de atem ntem but I say sa amamre na omoye ni na stop doing it because okoye pe no ye se me kwa asori ntimi so fo be bompa ye twem okay obi se me kwa asori me so fo ma be ba me last week I say me kunu ye no ye amamre ye anya amamre na me de me kwa asori nti ye sofo e bompa ye ma ye we e ma so say me fanko hohoro me ho but ma so de bia na me kunu ene me da o se ne kunu wu bet say 10 years ni me bia ampo grant me mba na nchen ye wow enti meka se mpa ye na ye o but akwankyere no wo ho na se wa anya akwankyere na ye na anum they were not stupid ade bia omo ye bia na omo ni ma de konti omo ye ani nyina nso ya haban yes oba ya so ya ye won haban ya de be mo odware ye won haban de mo ya bibia say e bia first ni say oba ya so say na bia opa wo na wo no e bia sunsumu na niema asisi kwan ma wo ne mba ye wo kwan ye be fa so dia ma wo na eye ade ane na nanom ye ne tete no e na ye bi ti say akobe bi bon so obi ku besi ho na kobe no omo de ade kokko akyekyere ho na enwa hyehyem okay ade ti na nanom an yusu bibia na enwa timi to bet se kosua 100 no apai be 50 abom enti enwa de gina ho se oba be very fertile like obeto kosua bebre that's right e na ade kokko no to normal menstruation so omo ye nanom ka se omo group kube ni bra ama kube na timi aso ampa kube a enso no so no ogro ne bra e start se eso etu ba brwana na heba center na opa wa be gro sa bra no e sa niema na ye ma wa abrana na ye so what your mama na nkomo no ye so interesting hwe these are niema enipa ohia ma wa brabo fa abrwana na number no 0249 985 916 0249 985 916 0558 863 759 0558 863 759 oh how eye sunsum how eye honamani how frabrewana na how bia wo bia no nyame nam no so ebeboa na abrana we dey a quick one ye won krofo bia last week na enu mu di nkomo abranti bi frame oso no ne aboa na eda ba ko frame ono so osi 20 years oni oba na ada mema nko ana oni omuda oyege enna bimu nso wo ho a se de na wo kan masturbation ha omo eda ben na wotena se sa nipa ni tie wo so fa number ifrew na oba waso ye na obo no okay mpacho me adwuma from Mondays to Wednesdays Kumasi okay and Accra so Saturdays be am wa Accra okay enti wo pese wo ben Kumasi na pese oba Monday Tuesday Wednesday ba betu mo Kumasi all right oba me ankasa mo na ma ye bibia ma okama and oba Accra so Saturday ba betu me ankasa so wa Accra Ashorman Estate okay and Kumasi so mo ahene makoko be new site right right na me dasem kakra bi to so wo se obi se waso da na oni aboeda like oni aboada also the physical na kono no unso obi o ha ese okom onhye
onom cigar. Yeah. But said to mine about Banum San. Whom be a baby pebiano. The way I whom suits it, no, so nipa no behavior. And the so no uncle be my da. That means to me now all you soon, as an and subainte. That's right. And also near Boada, that means to me now all you soon, as an or tear. Aha, and now be how or come on no sample, but obey me on no sample, but 2 man no okay. And then son so cry or son ma womro. Yes, a 2 me no. Sana 2 minutes to buy ACT. Okay. And to say, oh, shaman, I say, be our masturbate. Baby, and I say, be our ne abuada. Wuni, uyonko bada, and I saw no uyonko be mada. Also, who say, a 2 mina, all you soon, a son or pe. Okay. Or you sue, body no, at the yes, sir, Jumedian, at the no sexual way say. Okay. A hand, so I said, they're not to say it. Right. Abusia Abrewana na Herbal Center ene ne di nkomo is wo hye matifo ne mahwefo bo se kwasiare bia no ensem de se wo de bebre wo mana. Right. For Dr. Pamlove Sewa the number no 0249 985 916 and I say 0558 863 759. Yene doc ewie freno ahenema kokobin ewo kumasia akra nso or ashoman na how bia nyamemfa no so emwa last week ye di nkomo bi na me pese me san ekọ ahoma no so me gidi yese ma betwan be kakra na aha me pese me kọ ahoma no so me ka kire wo se me ma wo part 2 of enkomo no enkomo no na ye kasafa addictions ho na unim owo tibia bi mu say masturbation woni aboada woni chese wankasa na utim se de wo ye no wo mpe wo pese wo firi mu ade na wo wo mu no wotim se sese no unnim wo ahoden frame na yemon komo 0551 931 931 na yemosa enkomo no abrewana nanso ewofia. Hello. Hello. Mpacha me petuga haba number. Me pacho ye the production number bi beto so no wafre. Why? Yeah, wafobi oh. Wafobi. Okay, 0551-931-931, 0548-931-931. What be bi mo? O pese ujai. But untimi mfiri mo. Frame ne mo honkomo. Last week Abranti bi frame. Na. Hello. Hello. Me bacho, obebo odin ana o mo odin. Bacho me de. Hello. Hello, good morning. Good morning. Bacho me de. Oh. Enhumano enim wa me. Hwe mame kan se bi nkyerɛ situation bi a uwo mu a uhunu se ade we wunimu ahoden no eno ho nkomo na ye di na no pay. Last week ye discuss masturbation. Ye obi okra wo hweye. Akono bi abawura wa wo de enkofo yire mu nko ana na omoda. Enye ade ubeko early grave mu. Femina ye mon komo. Me ba cho obebo odin ana o mo odin. Hello. Yes sir. Hello. Hello. Bacho me tie o. You follow no, so this maintaining ka eye mame ntwa me ho sima baako emra na yemehwe enhoma no emame
There signs and a woman. A DNA a course will nip a dream who feels spiritual marriage na how. Meda men I am a denubuhuna unexpected won't have bad force. Miss Mediano, a name semina me mense, a name seminam quaho, a name semina bemeda, a name bibia. A back time dear or no ape. When I'm corporate me back for hobbies or what you feeling. Just a unam crown, or tisse, unya feelings said the Bema and the order. Yes. Many me mense the Quran eba. Hey, any spirit is so or your stubborn pow. Easy, my manantia bocasta. Say, Miniku, whom is super. Miniku. Umfiani saying, see bed your. I say, Umfiani saying, okay, me them were 50 plus, more 50. This year I'm near 51. But what you say, Sadian, they do now. Let me them did 2 days, sir. Then my name will be for them, be a buffonti. My day. When you me, me, to Musso, near me, who's Bubu star, not bear man. Of course, I'm saying you star. Okay, Mate. Asemo, hwe. Obi beka say ebufo de senka wa betimi control. But na ni beba ne ho so no. Na the BCSC. Ahwe na wie ne ho na opese ohun say we de nka wo say me yese yo. Okay. Obeba odin ana wo ma odin. Bajo. Good morning. Good morning, sir. Bajo. Leso masturbation nema bi Sawa hu. Bajo. Lekazo. Okay. Twa ho mfoni kakra kire me. Ya na eye den. Pono bi na akwohwe. Ana den se na ya na koso ntia ma akwoye saa. Bajo le bi. Wa na eba mi se me hu oba gura na so. In fact, bibi ba mi se e wasn't coming. Just all when he bought a baswano. Aha, na spirit bi ba mi se ba na why ma kono by force. If you are marking but That's a massam how on. And then some mina. Jaye. But Jaye. Wow, home. Enough for more. Any power how? Okay, everything. but you because everyone. Okay. Yabebwa, why? But you, man. Yabebwa pa. Hello. Yes, I'm Pacho Bebo Dia now moding. Pacho, me kakra. Faudi see any income. Me pacho me mo oboase. Na anapeliki mo pa menso mi obia. Tade na teach me pa teach me 5 years ni. I didn't teach 5 years ni. Pacho masturbation. Pacho me da wa ana be 3 na mi sisa da wa ni am tuchu ben ntima esa na ni infection bendem na bomba ya sefle na adeni finiso Na uni yire pacho debi unfie ne be say pacho first ni na 30 years na uni o kanchima bia ho on pacho mudu ba to on men sa aketi ni sa se bia na ko misremi bisao se woni wo kanchima ni hia ene se wo ye masturbation de he na wani ya na atinkana e wo depa ano de minim wife ni hia ano ya wo depa ndacha okay mate dawino mayama pon pa ya se selena ni hia me ya solo ko for pa inso maya ya mate abeja fo bebem why yes mo hello
Hello? Yeah, good morning. Morning, Pacho. Okasa no from Pejaune Kakrama me. Why? Good morning. Good morning. Obebo di ana modi. Okay, mami nti wa no. Afidie bi ben Pacho, twemo kra na se wadwum na mama. Why? Okay, what is? Hello? Hello, salam. Baby. Hello? Yeah. Obebo di ana modi. Okay, mami nti o. E de na ha wa no pe a. Wa frɛ me. How long? Okay, a quite best so, and yana a faswa and maokoye, chimuche me kakra. Quando de Okay. Mati. Yabeboa, why? Hello? Hello, good morning. Good morning. Pacho bebo di ana modi. Pacho me din di kya. Okay. Me ka so free your boss. Mami ntio. Pacho, me knew you better now fine. In the cannabis succeed, you won't say all of a sudden, no call. Nessa. You the babo was it. You see me no tonight. I am also bear man me. But kumpo de was on the men na man will be me and the men say, unjai me. Esa will be kuno. Am I buy in show ni panic cafe ni na to koye. That moment no ntimi mpon kasa. Otimi mia na menema abani soma. Bema ne kasa nyina te koye. No say enipa ni mia na men ono so wo bema ko enimo. Owu ni pa ko enim, mia na men ama de che ontimi kasa fiti ho boy no e kwa abrochi so be simbe. Onfiu Me. E o se o kwa abrewa na ho. Na odin ka ban ni bi kan wate. Mbo abrewa. Nyame na abrewa na so bebo wa. Hello? Hello? Right. Maminko 21st clinic emra kakra. You ready? K George. K George Edion. Abusia segment we 21st clinic and the SOMPA. We are the sciatica experts. Say otoase etwetwen. Unankokom etwetwen. Usisi otoase ntini etwetwen. Say sciatic pain ko ade a mekanfo 21st clinic e de amount. Ye running laboratory services ewo ho, machine treatment ewo ho, sanso ene ebe maw massage papa enso ewo ho. Kumasi ha yewo ehwa overseas junction. Sanso ena oboase yewo ho, yewo nkransa enkran yewo ho no sunwane enso yewo ho. Number we na opusu 0540 311 311 0540 311 311. 21st clinic say yen ene the sciatica expert. Mekanfo miso drink e de amount any Miza 5G and nese party ni be de anase event na wo ye no enipa be ban drink abomanum ton a eye miso fruit drink ena mekanfo ma wo na mango no eye natural chese ase kanetete na ye kwafumu na wate mango ankasa na wudi no eno ene da screen no so no Fred Dr. Silas, it was 0246 270 221. 0246 270 221. Na 5G ne de. Sawa ye juma bre. Na opese wo nom drink bi ema ho sisi ho so a. Me kan for 5G misa e de ama. Guarana wom, grapes ewom, grapes fruit wom, ginseng ewom na green tea wom. Masa, sa drink we ho. Emema me kan for mamo. Konumbi you will come back and thank me later. 5G mixer, I don't know. Dr. Silas, and then a mano, ewa montene so. Pusu omo homa, baby, I will be ano. Omdibi ebebro. 0246 270 221. 0246 270 221. Ken George, Mamma Brown chain. And come on, a question.
minim dia wo ka fa hawa nkrofo yo me ofase on say eduba bia na be ma na yaboto yeah iso bia o yare na ko hospital na wo ko hu obi yare a obi timi opidi okura wo nwura na wasen abafie no kreni o nwura ho no david no ade wonyare ana se wa ko hu obi dia o say odo ahimfo ntiye no ebi didi bi achi on ka se obi a no wasen abafie on say in the spiritual realm na mami eka o si enye ye ni moja ene honam ena enya wo ya sitra me se mami menya ni number me pepa sa meboa no niam bim ono so beboa me wow no de aka na adwuma ho okay eba ye beji okra bi nkwa no kure ni me de ahaban obi onima ahaban bia me hwe no mpre no okay unim say spiritually yesu ibu ana haban ni na yare sare emfa haban mu emfa panie mu emfa yenso utimi di bi fa enete ye hu besada pu no ho no eno so ye hu sa teche ensu a ye de afra anwea tumi wom medie enasem ya matie yi minim bidie nanso de mpesa mekani se womu a efre se masturbation okono eso enye okonketwa se wankasa ye frɛ bibi self deny se wantimi a yesu kro be say ale utimi busi obi se wo pese wo ho tɔw se ye kai na ha no bibi ye dai ɛwɔ hɔ enso obi on so hu no a sole nanti yese on kahwe na saa dia ye friend say masturbation no minianum edin ho asem so nanso ahaban esena o mami able we ka se mami bi se ni chance so edura najo a na niam ne nam so eye nokre obi mami won first be bomba ya mitimi di pie be 2 am no bi ka jense wo da wo ho na no yire no ma ho a wo mpe wo bomba ya wo dem na me haya dwen yes bema dabio eno no na o buttons ana o tietiem ye dede na o de hanadwiana bem katachi ezieni empire tons o ti o dem gra wonti na sa efi sa de no na me hu se bibi o wiase enti King George o gitum se bibi o wiase wo bibi de o si enye ye ne honam eni moja o ne ye ka wiemo the spiritual realm ho no akire o de ye be ka ho asem eniema eni ye ne nam no enti media haban de aboa me ndi obi aka haban ho asem a mi gine di ba okay miti ho no yesu ene me kraje nkwa me bambofo nanso mahaban de yesu na boy nyankopon na boy minim de wa haban mu okay nkasem ne mentia wo wiase ehu enti obi bia ena sofo so okase obi se ni kun awu na sofo abompa e onfa bibi nkodwale ede se yantwamu a wo kra no gidie yesen na sofo no oka ni gidie yesen ebe hanti usa enti hanti a masturbation hanti mbani mema no eye kumbia aba chese se lazimi ga obi owi anu watiasi moaso afegra nipa ho nya na kono bio na boa de akono be na wa boa masa me se me kai se ye nkola no ye din se money da o na nipa no bi o ha mi enkoko nyina no ne onda ai me kai se madam fubi eko school okiba no ze o wei
ɛyɛ common ɔsi Cuba abreche wodi no gyina ɛyi pipe ano na bunzu ogu ni trim so a so gyina hɔ ano no ɔmo fa no kayod o ya adverto me ɔwɔ mo amanu se de bedi are no ɔhu sɛ ɛyɛ hɛ phone ya ekura yin sei ɛno ɛna ma masturbation arising okay pornography you be share that pornography nko ma edi ma youth no edi enti say ye treat masturbation there ɛyɛ ni brezo civil war bia no a chance okono enti ye tie maame na ye ntie ne ye yeah na around ahaban minim say ne ma be yi right the great ochem IBT brema me na ne de nsema ya hwefo no yetiefo no kana e bro me so wow IBJ senior the last week ni me bi say masturbation ya burawa no ampe honhom ni pe bia enye easy say wa ya wadwen say opese wo kun sa okun we ya e kun mu odin ti na ebede nyame ase say yenya abrowana na no odin haban sasa yare minim so bi biara obitime tu anamon no edum pempenso bi ne se nipa wan tu anamon wan nyeye ohene so ansana nyame de ne bedi hene no enyo D4 samora nka na on nam ba bi kura on nam nguram tini pene moa ne papa mo afrimu ba ayira no de nko ye den won hwe wo mo ntu hu D4 samora no ne ha wonyina ye den tu twan ye kire ne di nyame peso ye disa wo hawi ye wa sofofo ni bi wo kra no masturbation ha no ndi me se kono ho ne bi na ono so kwa je se o so won kan no kra nchire wo sofo na ne bi o shankom na ye sofo ne sofo so enti no na de disa na ma we ba na ye pese bia na obi o wonya nwurem e pese keka ne nyina na o mu hu series de course so no dodo no a ibi gina pono no ai ne phones no first na nka won ne hwan ko hwe pono bebia uwurem kura beka se wusua okọ Bantima bebia o han Rivory o ya krantie ma won ye ma won ko anadwo na ye hwe saa ne ma no but enen akra bi okuta phone bia o Facebook ihia say won na ye friends no mo ande o mo numbers aba beto ho se wutie sika se ya oberoro no ho ma no wakata nanim bi obi ma me pa na kra keto ne bia o hwe saa ne ma bi ebi nso ye no for man no ye pompe ti o pompe sa physical no akra ne hu ade na ye na spiritual nso so na won so honhom no so aye den ewura wo mu ebi mu nso so ye TV so ene mana ya na ye hwe no de wi te say eye whole lot na kofa sa na ma we nyina bantie sa na adwene ne musanti wote ho na opese wo ye na ye woni pe bi wo ha nya honhom na de na ye adwuma wono ankasa no na yi a wo hu obi won se mi hu oba to na ye kwa na kire se me nso so menya feelings bi o se me kose dwaye na me de semana ehwetwen sa na ma wi na ye me ma na yisu masturbation oba nso so ye lesbian e ma no so bi so de mpentua ene kwadu kakumba sa na ma kase ni kutekuta wo mo such e ma no be me bi no ho na ne beda ono be fili because ane mana wo ye no tinke say eno no ye ebe boa no a eno no wonya nigye wom ti no matter how a one ne be have sex ontimi enya den ti ye ka we nyina sisi say emwa ekofa we nyina ba on say last week me kan bi say sa masturbation no say be ma masturbate a sperms na e ba no enam 200 to 300 millions na e ba so be ma no obe da na sa sperms we ba ko pe na fa odenyem bibrina ye kwa enko bebia but say bone kwan mu na wo say wo di release ya a wo di jaculate ya e ma honhom na ye den e dooso e wo wiase nti ahonhom a onim say ahonhom dooso nsi nipa ahonhom a dooso nyina ye nipa na cause sa na ye true masturbation ne koso a na enye tembia be release ni 100 to 200 millions na ekono ahonhom bone na ye sa nti basa na omo de nya emma bebrebe na ekoso ha enipa ti de ye kan say yen try as much as possible say sa ne ma we nyina ye bejan na wontimi mfo no keke enka se wujai ka we beka sale na ne abo ekoda
aboa dem ne koda de me nipa honhom no awura me okay ti kwan mefa so metima ma honhom no agyan ne se bia mepe nyame nipa bi ana obi oyen ha ba duro se abrowana na abayi na obetimi etu anamo akone nchen that's right anya saade a ohawa beba no ebedu ba bi wonhwe a wonamo ana okura wonka ho no na honhom no enenam nipa ne bebre mu ntizi ne ye ye fawo enti ye sre se wo ye sofo we din sa ne mana ba wura wa memfere ono no ye sofo no nti so fere se asem we make kan kire hwan na me nipa ba me na so da bi we ye sofo nse bia wo munye du sa o so betime tu sa na monto yi na wo so wanya enkwa ewo ba bi abro na ba de nim se solution no eto etwa right the great ochem na otening kan ma mentumi kan ye birthday si so quick ye fro afia amankwa we adwuma wo Cogent Pharmacy ewo Swame enne eye wawoda nyankopon onhyaw na onfam free adumu enkwa adumu DJ Prince ao Ajinkwa FM and I wish you happy birthday udi di mercy osei but aswase de edi obi ade fro aso ai mami aso enne eye wawoda nyankopon enfam free adumu na onfawo enko adumu onye okese pa. Happy birthday to Mrs. Josephine Chum Ampofo. I from Mama Joe. Sunyane we free ba Marcus awo goso. Osi nyankopon enfom fradumu enkwadumu ena udi wa wodai. Me bacho fa King George so eto so emame. Ai fa King George ento so emame. We ye Owusu Kwame set enne eyewa woda Mr. Set Kwame Owusu mi ankasa me ofa King George and I wish you happy birthday wasi nyankopon enfom free adumu enko adumu na onye o kese agaba ko ho ai okay but on the deed is saying okay when see a Pastor Max Sapon ai we King George ni ankasa no enne eye na woda pastor nyankopon ensure no from free adumu enko adumu wankasa wonu ya King George na ema awoda pa Abrana another my favorite aha enkomona na edi na wo se otwan kakra ma me yeah fache me o final words na okay na meka kire obi an say about masturbation o cause eba nyina anyway say ni nyamatie bibia yeah they say to me no come here be man ko no okay un say me kasa first me ka say to me bi ho no ma omoye very jealous e bi say genie no salamanders no yeah obetimi akoso saade we wan hwe kwa be man wan twe obetimi eku e na obi so ha ne be ma betena oye yepe on fi ubiem ni nurse ahonhom no mo ye de ekoso sa but adam ba no me ya san ko bibi e fe generational curse right and so timi koso sa anyama we nyina okay and obi ho you might think it's spiritual marriage but na nya spiritual marriage na bibi e wo fear and so sorry ti asa anema no wow enti e won ko bebrebe but me ka mo bi ati ase ne sese utu honhom na ma ye ni obi ndi hu nkomo okay obi ho no ma obeka ya mate obi e fe na brwana na ye se we sunsun me ko ho akoyese Adibo ntimi oba maso ya ono yide kura ba mu nwrambum obi ya beba no de baako wow efri say me se da ni bible mu ni mu ye but ose na odifo bi na de otai twam come mountain bi so ko bompae e na obi ni ne kunu omo nya abada na omo se mo odifo e ba bi ntina ofia ha Elijah e na omo odifo ni ba bi tina ye e na odifo no e ko se me hu akra wa ha afi se ne me ba na akra ye de e wa ha ampa omo woye na akra ni wuye na akra ni wuye no oba na ye obi anka okọ onu kunu ka say mi kunu e soforo no eba na odi ma ye ne wawu but wan kan che ni kunu no okọ onu kunu ka che ne say on tubofo enka ne ho no mo nkọ wo soforo no ho ayede aba o se na okọ ede o se obibia ye okay o se bibia ye fine o se bibia ye fine ni kunu krapo no ne te wan kan che no enye se no kunu ne bonsama na se but obi wo ha ne gidie kura hwa enti the moment abeka unsunsuma na mantu a kire no gidie ne timi sey no e bia nko ka che ne kunu no enya gidie se do ba no gidie no ka ne kunu be suo ma e bia nka ne ba no kra but oba na nka wo okọ sofo no ho e ko ka che sofo se okra na ade ne ma ame ne wawu nti wa na betime ede enya no sofo ne ka se ne ba no ne wo ho no enko
if you want for puma enkoto akra no so o se o kono enka so obi a ho but oba abro na heba sometimes ka se mo akwanche enka so obi a ho ansa na ka se girl no yene ne abro na ya bosum sam o bible mo enti se wo tu hunhuma na mo enka no o kunukura enka nchire no okay enya se bia o tumi bi ansa we se but obi o ha gidie na wanya de ye no oni saa gidie no e bia nka maame o ka che ne kunu na ka ne kunu nya saa gidie no ka ne kunu me ka se ye ndoge no wanya papa enka akwa no be wunko on sole biem okay but odi share ne ho no nko akotu na no no bibia ye kama enti wo tutu nsuma na mo a e wo se nko a wo ye de utu na utu wie na esiw yie na be ka kire obi a no de na waka nyankopon enhia pa me pa cho enne edachna abrewana na etna se fa ne number no frɛ no 0249 985 916 0249 985 916 and 0558 863 759 0558 863 759 sunsumu how bia no frɛ abrewana na mekai wo sɛ ahwane pusua ba tebrɛn hyɛda eni yafa ebrɛni yafa sa frabrewana na how bia obia no omwa aseda kase enkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster doc nyankopon enhia anopɛyi sɛ de bia obɔ me chidom na yɛde dwumadi esronkuwe ebrɛ yɛ na hwɛfo ene yɛ na tiefo sanso ɛna meda Kelvin De Bruyne ase oni Kelvin Criminal enso so ase se omo so ebo me chidom oti adwumaru akokwa anointed ka Joe Strings ene mimia keyboard ne so emma no sanso ene fia ha na asafo kantanka enso ewo fidiam ha oko TV section ho a Davido ho sanso na ekoba Jesse Simpremo enso ewo ho minim se King George be tie nipa mienu bi Mama King George antia ene menya sem Ken cheni pa be mi no yo me da se Mrs. Stella Day Yakon or New York Lily Eshon ono so New Jersey na so a list wo ho ai na yele ofori amanfo ono so e wo Colorado o say ya ono so of France afi Pastor Emmanuel Boatin one ne yere so for mama Savannah o pankro no SDA okay ya jimai doma hinkrodwem o se me nka nkira o se wo bo wundin ya che doma for ye chiam pa e branda dwemfo no won se won chiawo me da o ma CP afi makonta nso ye friend Kofi Mensa o Canada ene odi na woda King George ai ene de o list ne do so Mr. Debra o nyina Isaac Edu okay ana Barnabas Edu pika abantie Japan chief security May you afrim mamenko Bojarian Kase na menko chia me ma me dofo sronku bi ewo honomo ye frɛ abena aboagiwa na edin pa kromo de obia de nimo eye abena bi anase CB mommy nyankopon hyira wa no pɛ na onfom free adomo enko adomo CB nyame hyira pa onye okese wate nyame ontrobo ase empejao the great Metia me dofupa Noble Prosperity the seed me manager penipa. That's right. And I'm so for Reverend Abuajua ho Methodist here. And I'm a dofupa Anita and then me reketwa Laurencia. Okay. Metia na no the number. Abrona with one quick one. Obi sending message busa say oye delivery. Okay. Enti empacho oye delivery. Me sorry. Ama mi ankasa minia Kofiadu the PK man apostle kaseva atna se nyankopon hira dwumade ne ye hour of hope kwasiada nopa nonso kosi nonkru bia ena yede ebrewo kachiro bi no kanchiro bi mayenhia na wotwe sende ne nkomo a yebebo no ebebo abrabo ebebo menso mabrabo medin e de Johnson Edujamfi obetumi aframe minister IBJ Macron